السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركايرو إجبت جرتو بقى جراتني نمون تكو قران ماني بوستا غابا كو دكتور باجا تكوفا شوفا ماجدي كان أبدي مرات تجرا يوني كون صوبا غابا كو دكتور با إن جل ميبي أكاسين نتاني فرا ترى رامله ويا كنا ننتو كوتي فيجرا نمون هدونا دا مترو دا كاني دا بنيرو مترو كم سيمبتا نمادي كنا كيسا كنا نجران bakka biraati kennaa jiru callumete taaksii abbaan beenne konkolaataa abbaan beenne yaabbattee deemurra konkolaataa keenya kan koo kan Ridwaan kan Mahammad Harargee tibilbilattanii deemtanii maallaqa keessan fudhattanii wal fayyaduu wayyaa dhageessanii yoo gurri keessan dhagee jechuudha. Callumete taaksii abbaa Harargee yaabbattanii akkasii gadamaa fa'a qaxxalee achitti jara biyya kanaatii hudha wal qaburra konkolaataadhuma keessaniin deemaa maallaqa keessan fudhadhaa. Isiniin jennashi kanaan hin dhumne ammallee guyyaa kudhan an tokkotti fufee jira kanaafuu dhagaa maallaqa keessa fudhadhaa dhagaa walla keessa sheer olii godhaa ሰላም ጤና ይስጥልን ለውድ ካይሮ ነዋሪዎች በሙሉ በአሁኑ ሰዓት ፖስታ እስከ 17 አንደኛ ወር ብቻ ነው የሚሰራው የሚል ኢንፎርሜሽን ካይሮ ውስጥ ተበትኖ ነው ያለው ይሄ ውሸት ነው ለ10 ቀን አሁንም ቀጥሎ ነው ያለው መሄድ ከፈለጋችሁ እዚህ ማዲ ውስጥ እንትን ያለው እየሰጠው አይደለም ማዲ ውስጥ ሜትሮም ሆነ ሌላ ቦታ እየሰጠው ስላልሆነ ሌላ ቦታ እኛም እናቀው ቦታ ስላለ ብዙ ቦታ ኑ ምሽዋር መኪና ስላለን ኑና ሄዳችሁ ተጠቅማችሁ እኛንም ማጥቀም ማለት ነው ገባችሁ ስለዛ ደውሉልን በቁጥራችን ደውሉልን ብዙ ሹፌሮች የኛ ልጆች አሉ ከነሱ ጋር ሄዳችሁ ከነሱ ጋር ተመጣጣላችሁ ሜሴጅ ያላችሁ የዛሬ አመት ወስዳችሁ ስልክ ቁጥራችሁ ያጠፋባችሁ ችግር የለውም ተወስዳላችሁ ማለት ነው እንደዛ ነው ነገሩ ወረን ሜሴጂን ሲኒ ዱፌ ጅሩ አሲ ደወተምተን ወርሞ ሜሴጂን ሲኒ ዱምኔ ወጋ ከናፋ ብልብል ከሰን ሲንጀላ ሸሪዓን ጀቹ ጩፈሜ ጅሩስ ከነማ ጅራ አሻራቱ ጅራ አቺ በከኑ ነማገሲኑ ቹ አካሲቲ ሲኒ ጀን ቢዚ ታነ ጅራ ፈየደማ ንፈየና ሲኒ ገሌ አካሲቲ ሼር ወሊ ጎዳ ባይ ወሪካኒ ሞከም ጅርቱ ነጋ ከሰኒ بغنا غاتا تام دمت كسنيو شير ولي غدا باي